Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dembaş guhdarên hêja yên podcast Kurdî ez Pêrixan Kaya bi bernamekê nû bi we re me di vê bernama xwe de ez li Batmanê me û nav Taxî Batmanê digerim. Li vê derê jin nanpêjiyê dikin. Ez ê jî hew bidim karê wan bi we re parve bikim. Mêvana min Yasemîn Saygin e, ew dê behsa karê xwe bike ji bo me. Yasemîn tu bi xêr hatî? Xêra xwe dê ve xweş te razî be. Xwat ji te re? Xweş te razî be. Ser selam ser çawa. Yasemîn ez xwazim tu qala karê xwe bikî. Te kîngî dest bi vî karê kiriye? Vallahi min kengê dest vê karê kiriye. Va 4 sal e ez vî karê dikim nanê dixwînkê. Ez û maliyê xwe, zarokê xwe em bi hev re vî nanê çê dikin. Em difroşin gelira xwe geçima xwe pê dikin. Tu heftê çend cara Heftê 6 rojan pê dixin roja li edam naşixulin. Em bi sîparîşa dişixulin. Ji me re telefon tê û neha qasina ji me re çêkin. Em jî qeyda xwe digirin. Em nanê wan çê dikin û em telefonê wan dikin tê nanê xwe dikin. Tu roî çend saatan nan dipêşî? Vallahi saat olarak mesela ez ê bêjim saat heftan radim dest bi hevîrê xwe wan dikin. Dora, çara, pênca wan dora da em îşê xwe diqedînin. Çend saata berdewam? Çend saata çê dibe, her halde 10 saat wan dora çê dibe yani. Roî 10 saat. Rojê 10 saat ama nelbet tendurî. Tabii hevîr kirin, tişkirina wî, danîna wî, pêxistinaya vêya sürecekî mezin e yani bikînekî tendurekî saatekî nan û lêxistina wî, danîna wî saatekî yani. Ji bûna xatirê ku tendurekî nan derxî saatekî te derbas dibe. Tendur ne zahmet e divê germahiyê de tendur? Muhakkak ki zahmet e ama ji bûna xatirê maliyê me ev zarokê me ji bûna ku hewjê kesekî nevin em mecbûrin em îro dişexulin îro karekî dinê hebûna me jî bikirana ji ber vê pandemiyê îşê zilamê em çê nebû qepat kire me jî got em çi bikin çi nekin em hewjê kesekî nevin en iyîsî em dest vî nanê bikin em ji xwe re nanê xwe bifroşin nanê xwe bi nanê xwe bixwin. Berî 4 sala te kar nekir? Na min berî 4 sala sadece me ji mala xwe re nanê xwe çê dikir ew jî heftê carekî me vî nanê çê dikir. Tabii me pir zehmetayê dî ama em îro ji bûna zarokê xwe mecbûrî. Tu kî derê fêr wê nanpêjiyê? Ji bûna malê. Ji bûna malê min qet nan çê nedikir xesiya min nanê malê çê dikir li ber destê em hînê nan bûn me nanê xwe çê kir em nanê xwe bi nanê xwe dixwin înşallah. Başı destê te sağ be. Xweş te razî be. Peki hûn dirfoşin ji ku? Mesela müşteriyê min hene ji nanê me ecibandin dixwazin ji me re telefon dikin dibên çorek ji me re dibêjin nanê yaxlî nanê yaxsiz çi bixwazin em goriya wan hevîr dikin em ji wan re çê dikin yani. Kî çawa bixwaze? Ev fırının, restoranın? Na mal. Em nadin dikan, em nadin marketa. Sadece özel müşteriye me hene. Tenê ji me nanê me dixwazin. Dibe dora ve paqije temiz e. Hemdê xwedê tu jî dibînî ji xwe tiştekî kêmasî tune. Roja ku ez dişexilim jî eynî wisa ye. Çawa te ana dibînî wextê ez dişexilim jî eynî wisa devam e yani. Başı. Her tiştê me düzenliye yani tertipliye. Kesinlikle. Nan tenavê çiqase? Nan hebayê bi 6 milyon ye. 6 milyon. Tabii ki de mesela par perar vakti me dest pekre arvan bi 120 bu hem de xwedê me 3 milyon da frotejî me kara xwe têda dikire ama îro nanê me 6 milyon e torba arvan çiye 500 milyon e ama wan hesab kin ka em ê çi karê têda bikin em yani nanozîko îro dişexulin mecbûr. Torbekî arvan çend nana derxe? Hala torbekî arvan aşağı yukarı mesela her seri 10 kilo mesela çiqa 150 nan derxe nefsa 150 nan derxe 150 nan. Başı. Ev terat etki? Badvim şey ez îro mecburim başka imkana min tune imkana min hebûna ji xwe ez ê li malê bûmina ey zarokê min û zilamê min bişexulin ama îro başka imkan tune tu zanî îsal 2 sala pandemiye îş tune ne herkes digire ji xwe îşê ku vekirî ne jî digirin îş tune nameşe îro em hemdê xwedê viya geçima xwe dikin xwez ka van zema jî tune bûna em ê hêna çêtir em ê memnûn bûne çawa be em di hewşa xwe de dişexulin me geçima xwe bikiran yani. Ji xeynî te derdor jin Li vê derê na li vê derê sadece ez lê dikim ez û zilamê min in xesiya min e xezirê min e.
Hon haçar به هر درد ام هر چار به هفدرم مدرس دایه هف ام شغلات شغلن yani ام به هفرانه کل که کی میشه اوجی بمرایه yani ام یارزمی به هفراد کنج بنا خاطری کو ام نانی قدر خن ویا ایرو مثلا وکا دومینو تاشی گره یک بی یکی را بکش بنا خاطری بمشه مثلا یک هویر که یک تندور بخه یک نان نخه یک جنان بفروشه bu sadmeşe. Jbuna tertibatı ama tabii kötü düzenli ne şغلي نخمه yani تكاري ده حبيجي بشغليني. باشه مثلا خیالت وی کاری مزن که هی یان تخازی اگر در فته که دن در که تخازی بیا خلاص بی. نه مثلا از جنان و پیشاندریم پرحسم چی بريدا كيف مش اما كامرات توسا از وقت نان تندوری تخم وقت وی نان اشتندوری ده تخم پر کیفم تاس پر کیف خوشتم çünkü از نان که خوشک چیدکم وقت از وی نان خوشک جید بینم پر کیف خوشتم مقنع گوتی از زوجی بدم اما tabii ki zahmete eğer ki imkanım geçmeme başka hebuna من imkanı من başka imkan bedim şoğlandığını çünkü herkes vakam merib nan der naxa yani hiç buna zahmet ve eziyet hem dikün hem ge peki nan bixon جبر وی هوای از اسلام خو و خاصی خو خزیر خود شغلن به هر آن پرانا ممنونش خیر خاطر وان زمان نبونا اما هنا daha memnun buna زحمتی وی işi her zede چیه؟ her zede گرمایی گرمایی yani jbela agir mesela naqaşin bir merva peyda bin astım işte bronşite tepkine ki zastane sarmaye havine şey gelme گرمه ایروژی مجبوریه yani تزانی امکان نداری گله کنجی کردن نفت تندوری تشرت نه عین نه اجی عین بی هوایت که نفت تندوری نان خودت و ریز دکم جبنا خاطری کو ترید و یا برنامه کی زیاده و جبنا خاطری کو کاری کی زیاده ترشی مجبور اوه yani مشتری میشه گلک من ممنون نه از کیف خوشم جبلا چه ایروز حوجی نمگانا جبل بی هوای از کیف خوشم زحمته اری ama mecburum kari خود کردم yani ایرو مبیانه ekrana من daha zahmetli bir şandana deve dönemi de hala gerçekten yaşam yani kayıkırına zarı kapır zor çebiye ایرو düşünmekte ve mesref anzede karşılık jivan lazım چند zarı tane çar zarı kim dük korku dakiskin همون dişi mektebi her dük korku mektebe lise şunda kadandne ana her dük izik tıkayne yani evci valane yekle askeriye şil ber destemne ve kokumdu باشه خانی و کره یا والله خانی خده خانی خزوره منه هم لبالینه دلیم برای چیزی بجش خده نای بشیندانه خانی خزوره منه هم لباه بنیانی مال خده مال خزوره منه جبر چه دپرسم پری هون قزنشتکن تیرا و دکه یعنی بعد بیم چه نانوزکو yani eğer ku bir kire buna eğer ku hene ki dine şey hebuna belki mederci verdana icber bir havayı ana hamde khade hiç değilse idare medbe باشه نهات خبات تشتكي شانه يعني مثلا تخوفها پری خو قزنشتکی و میری تشال کاریت gelek خوشه gelek اسپک خوشم yani برشونی یه زحمت هنه مثلا زخت دیواری هرم خارندنه عيش مثلا كيم ترشيد بند مالي ده تري بلال درغد شغلم عيش مالي كيم أصيد مينه أما دي سايجاد بماما تشكينا به دوانان مسكي متره دستي مسرسكي تره إن شاء الله أي بيجي خدي بخدي إيشي مالي إجدكي إيه مجبور إيشي زاروك إجدكي ولا زاروك جالي كاريا متكن أنا زاروك جالي كاريا متكن قال مرة حقي وانجي نخو قيسكي كم نيهم دشة مكتبه هم مالي كاريا متكن وقت تي مالي هندب ده جاننا بگیجه خورنامه چید که هم مکتب هم خارنده های دیوره صافی که جبون امان اسپر بید کردم که ماسی آن چید وجه عالی شغله دا و کیدنی از نپاشمان شغلم yani. باشه سپاس شو بوده قدشت رازی به اشی پر سپاس بشیم شهات نوره قدشت رازی به سرچاوره سرچفته نیشه گوهترین هیجه از حتم داویه برنامه خواه دوی برنامه دا یاسمین سایگن میوانم بو او قالا کاری خواه یه نامپیجی کر او دناو تاخیده وی کاری دیگه او درفوش دردور خواه وینانی و گلک جی براستی دستیوی داما دستیوی هیه او نانیوی جی پر خوشه که اگر هنجل باتمانی جیان نکن هن دکارن بچن نانی خواه یاسمینی بگرن جبر که او کدک مزند ده او براستی جوا که مگو نانیوی جی پرخوشه هونجی دکارن به وی شکلی الکاریاوی بکن حتی برنامه کردن ببین خیر خوشیده دماش
پودکست کردی قصه دیگه جو podcastkurdی.com و همو پلتفرمی پودکستان و دکارن نوه گفتار بگن.